سیدی آرکستلا بلوبن تماشاوان برز بولتن آدم جمعه شش تایبت روجاوای کردستان و سوریه و جواره به پیشکش کرون افجی سرنوچه. بالیوزخانه امریکا لترکیه داخویانیه که درباری سردان جیمز جفری با ترکیه بلاف کرد. باهوز اردال برپرسیاری پککی دستخوشیل پک اینر ایریشا رستوران تکه هولیره کرد. بریار دداویه مها طباخ دلوتکه کسی آلینا برا روسیه و ترکیه و ایران درباری سوریه الولات ترکیه وره لدار خستن. مولود چاویش اوغلو وزیر دروی ترکیه اشکره کرد که دیده مکن زیگ داویه باکرنا کمیته دستوری سوریه وره را کاندن. بالیوزخانه امریکا لترکیه داخویان یک درباری سردان جیمز جفری با ترکیه بلاف کرد و تیدا گوت که جوینان ده روشا سوریه بگشتی هاتا گوتو بشکرن. پشتی به داوی هاتنا سردان جیمز جفری شانده امریکا تایبت جبوی سوریه با ترکیه انجام دان زنجیرک جوین لگل برپرسیارن ترکیه. بالیوزخانه امریکا لترکیه داخویان یک دوی درباره ده بلاف کرو تیدا گوت ده جوینان ده روشا سوریه بگشتی هاتا گوتو بشکرن. بالیوزخانه امریکا لترکیه ده داخویانی خود راگهاند و جیمز جفری لگل ابراهیم کالن بردم که سروکاتی ترکیه و خلوصی اکار وزیر برابانی ترکیه و مولود چاویش اوغلو وزیر درو ترکیه جویه. هروها ده داخویانی بالیوزخانه امریکی ده احاتیه کو ده جوینا ده تکازی لسر بلاز کرنا جی بجی کرنا نقشاره باشار من بجی کو امریکا و ترکیه لسر ریک کفتنا هاتا کرن. بالیوزخانه امریکا گوت جی کوچاوانیا پاراستنا سنورن ترکیه لگل سوریه بگشتی هاتا گوتو بشکرن و ده زانین کو جوین دوی درباره ده وی بردوام بن. خلوصی اکار وزیر برابانی ترکیه راگهاند کو لگل جیمز جفری شانده تایبت امریکا جبوی سوریه روشا سوریه بگشتی و اباکرنا نافچه آرام لروجهالات چم فراتی هاتا گوتو بشکرن. هروها خلوصی اکار دازانین کو شاندن امریکی و ترکیه لشکری و ده انجامدان گوتو بشیه ده و هروها روشکاری ده درباره اباکرنا نافچه آرام بردوام بن. وکا وزیر برابانی ترکیه راگهاندی امریکا و ترکیه لسر دابین کرنا کشو هوایش بوی وگرا پنابرین سوریه بو سرزیدین خواه ریک کفتنا. هروها جیمز جفری شانده امریکای تایبت لگل مولود چاویش اوغلو وزیر درو ترکیه جویه و پشتی داوی هاتنا جوینه. اوغلو گوت کو جفری پیشنیار نو درباره نافچه آرام پیشکش کرنو او پیشنیار و ده جوینن بید ورنا گوتو بشکرن. وزیر درو ترکیه در کانال تیگرت خبر نامه بو امریکا شاندوته ده گوت کو اگر نافچه آرام نوی آبا کرن ترکیه و اپراسیون لشکری لروجهالات چم فرات انجام بده. اوغلو تکز جی کرکو تیمکه هفوش نبره ترکیه و امریکا دش بوی نافچه آرام هاتیه پیک انینو هینا تو پیشکتن ده کار تیمه هفوش ده درست نبویه. ده بردامی جوینان ده لگل برپرسیارن پلا بلندن ترکیه جیمز جفری شانده امریکای تایبت جبوی سوریه لگل ابراهیم کالن بردم که سروکاتی ترکیه جویه. همان مجارن کلگل خلوصی اکار و مولود چاویش اوغلو گوتو بشکر بون لگل کالن جی گوتو بشکرن. أفادمك بحثا دست پیشخریا فرانسیج بونی زیگبونه که نوبر انجمن اجتماعی کرد لسوری و پیاده تکرن او دست پیشخری هم بردسته یان هاتیه جناو برن کی جناو دبو چه پیش هاتین ویهنه. أفادمك بحثا دست پیشخریا فرانسیج بونی زیگبونه نوبر انجمن اجتماعی کردی لسوری تکرن او دست پیشخری هم بردسته یان هاتیه جناو برن کی جناو دبا و چه پیش هاته ویهنه. مجارا نافچه آرام جعالیه کیوا مجارا دست پیشخریا فرانسی جعالیه کی دنوا نها دروجه ویدیا لگوری پیش هاتو شروفکار و داخویانیان کو نافچه آرام دی بجی ببا تنه دانوساندن لسر کوراهیا و نافچه نابر امریکا و ترکیه دمایا جبو دست پیشخریا فرانسی جی لگوری کو سرکردین انجمن اجتماعی کردی لسوریه رادگینن هین پیاده توپین گاف جبو خوشکرنا اتمسفیران بجینا انینا نگرتی بردانا نجی اوفیس وکرنا. بروواجی ویه که سرکرده تفدمه یا بسر پیاده و آلدار خلیل گوتبو کلیستین انکسه درباره گرتیان نراستن. دوی درباره دجالی خوجی نشاد زازا اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوتبو گوتا کو گرتی زندان پیاده سربست نون بردان او اوفیسین خوجی و ناکن. هروها دکتور عبدالحکیم بشار جیگر سروک پیمانیان اجتماعی یا بسیونا سوریه جی گوتبو کل هفکرن پیاده را آستما.
Divê derbarê de jî Beşar Emîn endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji Arkêra got ku wan lîsteyek bi navê 12 girtiyan radestî PYD di çarçoveya destpêşxeriya Frensî de kiriya. Lê tanha PYD tu girtî serbest bernedana û tu pêngav ji bo avakirina baweriyê neavêtina. مکاتبê girtinê û mekatibê hatine şewtandin û mekatibê ji bo mekatibê ê encûmenê ê partiya encûmenê û navê ê girtiya tev da me bi hev re ev navana jî midane kesekî navî qehreman navî hevalê wan navî wa qehreman sêd midayî midayî ser WhatsAppê dayî qehreman û me bi destê xwe bi nivîsandin ser kaxetê jî beriya vê mubadera Frensîn dayî Aldar Xelîl bi destê xwe min dayî ne diriya kesî ne ez bê min bihîstî ne ez bê wan ne ez bê wan me bi destê xwe dest bi dest min dayî Aldar Xelîl çilo me nedayî wan. Endamê desteya serokatiya Enekesa Fêsal Yûsif jî di beşdariya xwe de di bulteneka Arkê de gotibû tişteke nû ji bo destpêşxeriya Frensî tune ya. Ne girtî hatine berdan û ne jî ofîs hatine vekirin. Tiştekî nû hê çê nebûye hê ew teblîgatê gopê ofîs hatî girtin hê di cih de ne hê kesekî negotiye herin ew daxuyaniyê gol devê deriyê ofîsa xistî xwediyê wê ne careke dî ilmetî xwediya bikin bêjin waya me rê dawe yan jî ê goberê milkê wa ew nabêjin waya kerem bikin karê xwe têde bikin. Pêwîstî pê heye bercewendê miletê me têde ne goyek helwestek dê fedrê de hebe em encûmen amade ne tiştekî got em karbin ji aliyê xwe de tiştekî gojme bê xwestin di vî awî de got em bikin û medayê paş heta niha tune abeden. Her li ser vê babetê Fuad Elî ku endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtî ya Kurdî li Sûriyê di beşdariyeka xwe de di bultena Arkê de got ku Aldar Xelîl bi van daxuyaniyên xwe tunekirina destpêşxeriya Frensê ragihand û got ew ê wê helwesta xwe ji bo Frensiyan jî veguhêza. حتى إيرو تقافك جدي جنبه ده نهات آفيتن ندواري قرتيا ده ندواري أوفيسا ده ندواري وكب دبين تدابير حسنية فقرا أو برياري قستندنا بحقي هنا كوادري انجمنان اجتماعي كردي وآهري خراب قدو آلدار خليل برسيف داب راستي واكيد وي برسيفي بد فرنسيا جي وقتا قود برابين وك بشكي ركبريه شخور كاربك بمعنى انه تو دانو استندن لسر نجانب دواري اداري ده چيدبه ندواري امنيت چيدبه ندواري لشكري دو جروك وغرا پیشمرگا الدار برسيفك زلال دا بگوتنی نرم بو وی دربه او زمان خیانت وان پیو نکر لی برسیوک داگ انو ام وقت به سلطاکن و هنه و وانا برابن اوفیسی خوفکن و شخور کاری خوفکن و زیده فيها الجمع تنیه يعني مبدئي قام انجمن لسر كاردك قام شراكتك درست وراستي آفا بكن او دسري وان دي تنيي براستي ادبينم اف مبادرة يعني فرنسي فشلاندن بشتي في تصريحي لسوريا جواکا نافدولتي دو آلیان لسر میزا دانوستاندنا ناس دکا اپوزیسیون و رژیم لی پیده بحث هیلا سیم آنگو نه رژیم و نه اپوزیسیون دکا و خواه دا ناس کرن لی دوی دما داویه دا حول هنج بود تبلیغنا پیده با اپوزیسیون سوریه با تاوی کو پیده برداوم داخویانین تند درباره اپوزیسیون سوریه رادگاندن لی هفسرو که وی شاهوس حسن بریا چند روزان بانگا آواکرنا باوریه پفایمانیا نشتیمانیا اپوزیسیون سوریه را بریا هر تبلیغونه که کرد کورد برای انجمن نشتیمانیا کردی لسوریه دناوا دسته دانوستاندکارا سوریه دا دانوستاندن و کمیته دستوری و چارەسەرکردنا سیاسی رول خود بینن لی آلیه دن انگو پیده و ریوبریا وی تنها لسر اصلا سیاسی نکاریه تو اعتراف که نج آلیه رژیم سوریه و نج آلیه نافدولتی و ور بگرا نکاریه خو بگهینه ماسا دانوستاندنان اپوزیسیون سوریه جی جالیه خو پیده وکو هزک ترور گریدای پککی و دناس کرن و پیده بخوشی تنها توی تیبینی و رخنین آلیه نافدولتی و هرمی نکاریه خوش پککی جدا بکا لروجاوای کردستان وینو آلین پکک بلند کا و همو بونو بیرانین پککجی و دجینا گریدانا پیده اشکره پککه و رگریه که مزنج بو تبلیغ و دناوا پروسه سیاسی و ریکفتن بهر آلیه کی سوری و کردی را دردخه هولی وان آلیان دخه چه هلوسنا شرمکاریه
سرکرده پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده صالح مسلم راگهاند کوان پیشنیاره کجبان افچه آرام به کوراهی 5 کیلومتریان پیشکش کریه. مسلم ده داخویانی که روزنامه‌وانی ده دازانیم کوان و که انجمن سوریه دموکراتیک بحثا نافچه که آرام به کوراهی 5 کیلومتریان کریه. کلوی نافچه چکینگران نبن و چکدارین سوریه دموکراتیک جیله نمینن و هزن خوجهی لی بمینن. پیشنیارا کۆنابەرە ئەمریکا و تورکیە دەژبۆ ناوچەیە ئارام 25 کیلومتر بوو لێ هەری داویژی ئەمریکا بەحسا 7 حتا 14 کیلومتریان کردبوو لێ تورکیە ڕاگەهاند کۆوێ ژوێ پێشنیارێ نەرازیە و ئەو بە ئەمریکایرە لەسەر کوراهەیە ناوچەیە ئارام حتا نەها نەگەهشتنە چ لە هەفکردنێ. بله تماشاوان هجاری سر داوین پیشاتین روشالات چم فرات به تایبتی آواکنا نافچه آرام کنها کتیا روژه بده نهاجی بریز حسن رمزی اندام اوفیس راگاندنا ناوندی انکسی تبلی بولتنت به بریز دمات باش به نها جوداهی ده پیشنیاران ده درباری برفرهی نافچه آرام در کتیا هولی ترکیه دخوازه برفرهی نافچه آرام 32 کیلومتر به قصده دخوازه 5 کیلومتر به امریکا انها پیشنیارا نافچه کتکا کو 7 حتی 14 کیلومتر بهش بو ترکیه اف جوداهیت پیشنیاران دل گوری ناریناته چو اتید بله دماش اشترا وش تماشاوان هجاره براستی بریاره دورا آرام کو هاتی دیار کرین جلای امریکا با الباما وکو انجمن اجتماعی کردی هر وکو تفکر سیاسی کردی ام دبینن بریارێکی ڕاوایە بەرکو ئەم تێدە دەبینن وێ سەقامگیری و ئارامی و ژملەتێ مەرەوەرە پێکانین ji ber wê yekî ji wekû Encûmena Niştîmanî Kurdî me biryar da û pêşniyara me jî heye ser vê deveriyek jê dwarê siyasî de her wiha dwarê rêveberî de û her wiha dwarê çekdarî de çawa em berevaniyê ber vê devera ku aramiya ku hatî pêşniyarkirin li Rojhilatê Firat bi rastî ev nekokî ku îro navbera dewleta Tirkî û Amerîka derkevê holê ji ber gelek sedemê wê hene yek jê sedema siyasî serranserê Sûrî her wiha nekokî navbera Amerîka û Tirkiye de li ser kirîna mûşekên S-400 ji Rosa û gelek krîzên dî ku îro li holê derkevine bera her du dewletan de ji ber wê yekê jî pêkanîna devera aram heta niha di rojevê de ye û ser tê danûstanin ji jilayên peywendîdar ve û bi taybetî di navbera Amerîka û dewleta Tirkiye rejima Tirkî de yek jî ser kurbûn û kurbûn û dirêjbûna wê ya her wiha li ser kesên ku ew pêkhatên ku çawa rêveberiya vê deverê bibin û hêzên çekdar ku tê de pêk werin tişta ku îro diyar dibe jilayên rayedarên Amerîkî ve nebûna hêzên PYD û her wiha Qesedê di vê deverê de ew devera ku hatî diyarkirin ji 5 kîlometr heta 10 kîlometr jilayê Amerîka ve û nerazîbûna dewleta Tirkî li ser vê kurbûnê sedemê wê hene ji ber wê yekê ji navbera her du ev yekem care Amerîka bi eşkere پیشنیارا نافچه دکا کو برفرهی و حتی 14 کیلومتر بجبو ترکیه یعنی سدم چنا کو امریکا اف پیشنیار پیشکشی ترکیه کرد لگوری ناریناته یک جی دولت ترکی هوالبندی استراتیجیه ج امریکا را جبر کود حلف ناتو ده یاد دوا دجبونا سینور ما دولت سوری و هر کردستان سوری به دولت ترکی را ام جیرانی هفن وکو جغرافیا هر وها تکلیه و پیوندین جواکی نبرا ملت ما وکو کردستان سوری و کردستان ترکی ده هیا و على پیوندین آبوری و سیاسی هنا و دستدرجیه دولت ترکی کریزا سوری ده سرانسری و بتایبتی هبونا هماهنگی سوری کو ایرو لترکا جبروه که جی دولت وکو رایدار امریکی جمره دیار کرن انجمن اجتماعی کردی را به دولت ترکی اف دورا آرام و نوی پیکانین نو کو خستکو و دیتنین ترکا و وکو خستکو دیتنین امریکا و دولتین هف پیمان پیرا دولت ترکی دخوازه کو بسر پرشتیاوی به ام جی وکو تفکر سیاسی وکو انجمن اجتماعی ام دی بیژن دی اف دورا آرام بسر پرشتیا امریکا و هر وها
دولتين حفيم نبدا سفرشتي دولتي هريمي بن وبتايبتي تركي جبر كل برشابه ما ایرو روشاکو عفرین تیرا درباس بی و کودانی کو تیرا درباس بی ام ناخوازن او روشو او تشتي كود عفرين بيكتين وبن بيكرنا ما في مروفا العفرينة إيرو روج للدفرة روجلاتي فرارجي بيكوري لي وكو ديسا من تكسكر ديتني مي براداري أمريكي راج مرقوتن و دولتا تركي و بشدار بي دوي دفرة آرام دوك مباسكر داخفتنا خدا قوت سبارتي بشنيارة أمريكا کو برفرهی نافچه آرام و کم دست بکد گوت حتی 14 کیلومتر به ترکیه راضی نابا و قد قبول ناکه کو پیشنیارا امریکی جیب به اگر امریکا رشد به لسر و پیشنیاری یعنی جی لسر پیشنیارا کو پیشکشی ترکیه کریه ام دکارم بیجم کو ترکیه و گفن خواه بکه راستی و ایریشی روشالاتی چمی فراتی بکه اگر آوه که هی از دبیجم روشاکو ایرو ترک تیرا درباس بی لوازیا عبوری و کریزین سیاسی و نافخوی نافوادا و بتایبتی ده پشتی هلبجارتنین شهرداری استانبول و گراندنا دوست و حوالین پارتیا دادو کشبیدانه و ترک و نکار به رکبریه به امریکان ربکه الجور دیتنین امریکی داوی ترک بر بریارین امریکی ورن والبرچا به میاره کفتنین کو نافبر ترکا و دولت امریکی ده حتی پیکانی من بجه حتی نی ایرو وکو ترک دخوازه او رکفتن پیک نهات یک کو دشاوا هزین قصد و پیاده جور دریخن و دور ده هزین ترکیه اکنجی ببن دورا روجهلاتی فورات لگور روشاوینا لگور گرینگیاوینا جبرکو ارنجی جبرکو نفط و غاز تیده هیا و هر و حملت کرد دولت امریکی دبینه دوست و حوالش خورا دوی زرقوناغا هادا دولت امریکی ری ناده وکو ترک بخوازه ایریشی وی دوره بکی جبرکو البرچابه میا بزيدي جارك دولتها تركي هيزين خوا ولشكري خوا اني نسر سنور اما ذكرنا وقوتي از اريج بكم لي بلي بي ارين وبجدا بي ارينيات دولتها امريكي و ترك نكار درباس في منطقه دفري بي بلكي دفرين جدا دفرين طنقدا وكا جريسبي وكا من بيجي وكا روجاواید باجار سرکانی و درشه به اوجی دماکو امریکی ارینیه بدن به ارینیه امریکی تجاری دولت ترک رژیم ترک و نکار به درباس بده ولی باش بريز أبا چند روجن شانده أمريكاي تايبت جبو سوريا جيمس جيفري لأنقرة ولقلب البرسيار تركي درباري نافچايا آرام و أباكرنا و گفتگو دکن دهات پیش بینی کردن گلک عالی پیش بینی کردن کو سردانا جيفري جبو ترکیه و به انجام به و در انجام و ارینی بن للگوری لدوان و داخویانین بر پرسین ترکی جوین آسایینه و بردوام بن تو چل سر به کد بشه بله جبرکو روشات ترك تيرا دولتها تركيا وتيرا درباس بي وكم تكسكروا ما من داد ديار كرن بيهتدين روشا بريز ما بس من يعني تبي بردوامية دانو صندنا نابرا هردو آليان ده حتى ها نجهش نتوري كفتنا كي درباري آباكرا نافچايا آرام بتايبتي برفرهيا نافچاي بله جبركو نجهانا بله جبركو هردو دولت نجهانا انجام داوي كوچاوا بتشي وازي وچاوانيا آباكرا في دبرا آرام نجهانا جبركو هركي هر دولتك جواب برجواندي خوانا وهركي تخوازي فورا فشار سر دولتها دي كان بهترين چسباندنا ودوار سياسي ده وهروها كريزا سوري ده چسبانده كي بيك بينن جبروي كيجي دولتها تركي بروانيه دكي دبر خستك خدا جبر وكم ما جاكر زيدي كريزه كي هي زيدي دوسي كي سر دروجه ده ايرو سر ميزي بنبر
ئەمریکا و دەولەتا ترکیدا و لێ داوی هەردوو دەولەت لەڤوەرن لەسەر پێکانینە دەڤەرە ئارام دە ڕۆژهلاتی فۆراتدا ji ber biryarek Amerîkiye û Amerîkiya te kes kiriye vê deverê pêk bînin. Tirk razî bê Tirk razî nebin wê pêk bînin wekû xwestek û nêrînê dewleta Amerîkî wê nekû wekû xwestek û nêrînê dewleta Tirk. برز رمزي أمي وارن سر مجارة إنسياتيفا فرنسية وكو أفادما كبحثا ويتاكرن جبو درسبونا نيزيكبونا كي ادنابرا أناكاسي و بياديدا لغوري نارينا تا توبيش كتن دا إنسياتيفا فرنسية دا چيبو يانا دولة فرنسي براستي الجمع دولة جرينجا جبركو لسر دسته دولتا فرنسي سوريا هاتيا واكرن دولتا فرنسي يكش دولتين بهترين دزانه خستكو ونرينن وداخوازن هر بيك هذا كي سوريا دا تشيا شو كرد شو عرب شو سريان وكل دو اشور جبرويه كي الجمع وكو جمعان اجتماعي دست بيشخريه دولتا فرنسي ام بينن دو گرکی البا مگرنگا و دماکو کاربه دولت گارانتور به جبو لفاتنه که برا مو و پیاده دا لبله دواره پرکتیده دا حتی ایرو ته کاری البرچاف نهد نکرن تنه ما وکو انجمن اجتماعی کردی مجوار دیار کریج رایدار فرانسی را زیده جاره که محدودیتیا یک او شتێک و مەدای دیارکردن زمینە وەرێ سازکردن دنابەرە مە و پێدێدا ئەو زمینجی وەکە کۆهۆن دەزانن گرتنە ئۆفیسێمە شەوتاندنە ئۆفیسێمە گرتیە کەسێن سیاسی لەسەر بیر و بۆچوونێ واتێنە گرتن و ئەو کەسێن و ئاوێتنە پشت سینۆرە هەروەها نەهێلانە کارێن سیاسی و کەسێن چالاکەوان خەباتە خۆ بکەن سوورێت بشێوەیەکی ئازاد ئەڤنا جەمە زمینە کە وەرێ سازکردن بۆ باوەریک پێوەرێ نەڤەرە مەوادا داکو ئەم دەرباس من دەولەتا ئەمریکیدا حتانی ئیرۆ دوارێ پراکتیکیدا تشتێک نەهاتیە پێکانی برز بنەرینە تا پەیوەندی و باندۆرا ناوچەیە ئارام لەسەر ئینسیاتیڤا فەرەنسی هەیەیانە تو چه تخمین دەکەی بێگۆمان دەماکو دەولەتە فەرەنسی دەست پێشخەریە کرد بێ هەلوەست و نەرینێن دەولەتە ئەمریکی و هەروەها کەسێن پەیوەندیدار ji herêma Kurdistanê bigire hettanî îtilafa Sûrî evna jwara got ez ê destpêşxeriyê bikim bêgoman girêdayî hevdûva ev debera biryara debera aram herwiha destpêşxeriya dewleta ji ber ku em pêwîstê pêdiviyê لبهاتنا کردی نجبو کو امکارو پیکات دیر و چاوا کو اوی دوباره آرام هفدورا شیوه کی براتی ام وی دوباره آوا بکن همی پیکات کو ایرو ده دوباره ددجی یعنی بنارینا تا اگرک مزین هيا کوجبو نافچه آرام اف انسیاتیو اف دستپیشخری فرانسی به براسیه کو نزیک بونک ادنابره انجمن نشمانی کرد و پیاده ده درست ببه اف دخوازی منک وره پیکانین دماکو فرنسا بشويكي جدي وكو مجي جوارا قود ما قود ما كي طرف كي لين بر بيك نوي وجمرة بدن ديار كرين يكو كل بر في انسياتيف نهاتيا ام بينن كو ام كيف خوش اندماكو هردو بيش بريار بهفدورا بيك وورن كو ام كارم بهفدورا في دورا خو بهفدورا بشويكي براتي ام بيك بينن وملاتي ماشي شويكي آزاد وبختور جانا خضر باص إذا كوبايدي نخوض أب إنسياتيفا فرنسي ببا راسيك لسر عردي چما بس جير هاي الجورينا ريناتا جبركو لغور أزمونا ما بپیادێرە و دیتنێ مەپێرە و سێرێ کەفتن مە بەهەفتوورە کردنا هەر سێرێ کەفتن ژی یەک و بەر نەهاتی و ژێ بازدایی پەیادێ بوو نە ئەم بوون و دیارە بەرچاوێمە دبن سێبەرە جەنابێ سەرۆک مسعود بەرزانی دا و هاتیە دیارکردن و ئەو بەرەبارەی کەفتنا نهاتیە ئیرۆ ڕژی گەلک ڕایەداری پەیادێ دیار دەکەن دبێژن ئەم چما
ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی ناخوازێ ژمە ئەم کەسێ گرتیەوە بەردنوێ چمە درێ کەس نەدیرە بێ ئەفتە کەس دەکێک و ئیرۆ ڕۆژ حتانی ئیرۆ پێدێ لەبەر بێ دەستپێشخەریە نایە خالادی دەستپێکە و ئەف دەستپێشخەری پێکاتی حتا ئیرۆ ئەفسێ ئەندامێن ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی و بە تایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا هاتنە ڕەواندن ژلایەن هێزن پەیادێڤە و حتا ئیرۆ هەڤالێکی مەشە شاغا پارتیە گوندێ گر زیارەت بناوێ فراس حتا ئیرۆ دەفوا بەهاتی گرتن و زیندانەوە ئەفژبلی سێزدە کەسێن دیک و ئیرۆ حتا نها گەلێک جواب بێسەر و شکۆ نەمزەوە ڕەوشاوا چییە شارەنویساوا چی سپاسش بۆ میوانێمە حەسەن ڕەمزی ئەندامی ئۆفیسا ڕاگەاندنا ناوەندیە ئەنەکەسێ ئیرۆت میوانێمە بوو گەلێک سپاس ji بۆ بەشداربووناتە دê bersiva xwe de li ser ragihandina Muslim İbrahim Biro endamê Komîteya Siyasiya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye û endamê peywendiyên derve yê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye got ku esayiş ango çekdarên PYD gefa kuştinê lêkiribûn. Şeva 13 Temmûza 2016 çekdarên PYD İbrahim Biro li bajarê Qamişlo revandin û beriv cihekîne naz vebirin. Berbanga sibaha 14 Temmûzê anko sibaha din ew sergonî Herêma Kurdistanê kirin. Beriya çend rojan jî serkirdeyekî Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Salih Muslim got ku wan serokê berê yê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û endamê niha yê Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye ji Rojavayê Kurdistanê sergon kirin da ku ew wî ji kuştinê biparêzin. Muslim di beşdariyekê de lêgel Gorbenda Elmuwatana derbarî pirsekê li ser doza sergonkirina dejbirên xwe got eger mebesta we İbrahim Biro be me ji biro re got ku gerek tu were parastin û esayîşa me anko esayîşa PYD dête biparêze lê biro ew yek red kir û got ez tu îtirafê bi we û parastina we nakim. Muslim herwiha got ku esayîşa wan ji biro re gotiye hin alî hene dixwazin te bikujin û gerek em te biparêzin lê biro razî nebû piştre esayîşê ew derxist. Ji bilî biro jî bi dehan siyasetmedar û çalakvanên Kurd ji aliyê PYD ve hatina revandin û sergonkirin û taniha jî çarenivîsa geleka ji wan çalakvanan û siyasetmedaran nediyar e. Di bersiva xwe de li ser ragihandina Muslim, İbrahim Biro endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriye û endamê peywendiyên derve yê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye got ku esayîş anko çekdarên PYD gefa kuştinê lêkiribûn. Biro her wiha ji ragihandinê re tekez kir ku beriya girtina wî ji aliyê çekdarên PYD ve bi çend rojan ew raserî gefan hatî ji aliyê ragihandina bi ser PYD ve û di 13 heyva heştan de sala 2016 hate girtin û ji bo Herêma Kurdistanê hate sergonkirin lêgel gefa kuştinê eger careke dî vegere Rojavayê Kurdistanê. Biro her wiha tekez kiribû ku tenê PYD gefa kuştinê li wî kir û aliyên çekdar yên bi ser ve û ji bilî wan tu gef li ser jiyana wî nebû. Biro serbar kir ku ewa ku Muslim behs dike piştî 5 heyvan ji sergonkirina wî bû piştî destêwerdana balyozê Amerîkayê berê Albright ku dema hewl da PYD razî bike ji bo vegera biro ku biro di wê demê de serokê Encûmena Neştimaniya Kurdî li Sûriye bû û di wê demê de bersiva Muslim ji bo Albright ew bû ku ew vegera biro dipejirînin bi mercê ku dibin parastin û çavdêriya wan de be. Biro di dawiya wê bersiva xwe de li ser ragihandina serkirdeyê PYD Salih Muslim got ku ew wê demê mercê PYD red kir ji ber ku ew nerazî bû ku vîn û biryara xwe radestê aliyekî bike got gefa kuştinê lê dike û ew ji aliyê siyasî ve nakokin. Bahoz Ardal fermandeyê leşkeriyê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bejdariya xwe li ser televîzyoneke ser bi PKK ve destxweşî pêkînerê êrîşa hewlêrê kir û got ku kesê li wê êrîşê hatiye kuştin ne diplomatkar e lê belê mîtbûn. Yani çalakî hinek ciwanê Kurd welat parêz dilxwazê tevgerine û heme her kî kirbe ev çalakî saetan wan xweş be, destê wan sax be, mala wan ava be. Wekû piştevaniyekê ji kiryarên terorî re Partiya Karkerên Kurdistanê PKK piştevaniya xwe ji êrişa ku li ser xwarengeha hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê hatiye kirin da diyar kirin. Fermandeyê leşkeriyê Pilebilind di HPG de ku beşê leşkeriyê PKK ye Husên Fehmî ku bi Bahoz Ardal tê naskirin piştevaniya xwe ji êrişa hewlêrê re derbirand.
بەهۆز ئاردال di beşdariya xwe di bernameyeka Sterek TV ku ew jî televizyoneke pekekê ye derbarê êrişa hewlêrê kîna xwe li hember hikûmeta Herêma Kurdistanê anî der û destxweşî li kujerê êrişa hewlêrê kir û bi serbilindî behsa bûyerê kir û got kesê hatiye kuştin ne dîplomatkar bû lêbelê mîtê Tirkiye bû û destê wî di kuştina serkirdeyên PKK de heye. û heme her kî kirbe ev çalekî saeta wan xweş be, destê wan sax be, mala wan ava be. Êrişa hewlêrê di heftehê tîrmeha sala 2019 roda di encamê de diplomatkarekî Türk ku karmendê Qonsiliya Tirkiye û du welatiyên sivîl yên Herêma Kurdistanê jiyana xwe ji dest dan. Hikûmeta Herêma Kurdistanê ew êrîş bi terorî binav kir. Piştî wê bi demeka Kurd du kujerên bi wî karî rabûne desteser kirin. Yek ji wan bi navê Mazlûm Dağ ku birayê Dêrsim Dağ endama Partiya Gel HDP di Parlemana Tirkiyeyê de ye û her wiha welatiyekî din bi navê Mihemed Bêksîs bû. Daxuyaniya Bahoz Ardal yek ji daxuyaniyên nijadperestî derheqê aramiya Herêma Kurdistanê de tên ku beriya du rojan Dewran Kalkan serkirdeyê kecekê ku beşê siyasî yê PKK ye ji midyayên PKK re dabû zanîn ku madam Kurd rastî komkujiyan tên ew nahêlin Herêma Kurdistanê bi azadî û serfiraziya xwe şa bibin. Hebûna PKK bûye buhane ji êrişên Tirkiye re çi li Rojavayê Kurdistanê be çi jî li Herêma Kurdistanê û li beşên din be. Ji ber hebûna wan êdî deverên Kurdî bûna qada şer navbera Tirkiye û PKK de ku Herêma Efrînê numuneya herî diyar bû û ji derencamên siyaset û hebûna PKK li wê derê bû. Niha jî herêmên din yên Rojavayê Kurdistanê rastî heman gef û fişarê tên. Herwiha başûr jî bêpar nemaye. Herdem rastî êrişên Tirkiye tên û sivîl dibine qurbanî û jiyana xwe ji dest didin. Tevî bangên herdem jê rayadar û berpirsên Herêma Kurdistanê ji derketina PKK ji Herêma Kurdistanê da ku nebe buhane ji Tirkiye re lê PKK li ser mana xwe di nava xaka Başûr û Rojavayê Kurdistanê de rej de. Lêya balkêş ew e ku Bakurê Kurdistanê an ku qada sereke û bingeha ji dayîkbûn û afirandina PKK û beşê herî mezin ji Kurdistanê PKK li paş xwe hêştiye û deverên din ji xwe re kiriye qada şer. Di lêdwaneke taybet de ji bo arkê siyasetmedarê Kurd Osman Ocalan ragihand ku Dewran Kalkan hewla jinavirina destkeftên netewî dide Mesinkirina teqekerê restoranteke hewlêrê ji aliyê Bahoz Ardal ve gelek şaş û xizmeta doza Kurdî nake. Îro ew gotinê tîne ziman. Yani dibêje heya ku gor wan nebe hiç beşekî Kurdistan da serkeftinê nebe. Lê em dizanin ku Başûrî Kurdistan navenda bizava rizgariya Kurd e. Yani jî bizava azadiya Kurdistan li Başûrî Kurdistan dest pê kiriye û hemû kata jî navenda bizava azadiyê. Boy azadiya Kurdistan, boy rizgariya Kurdistan pengavê yekemîn li Başûrî Kurdistan hatin avitin. Ji boî wî yani xuna ku xelk dayî ji boî rizgarî, ji boî azadî têda wek Duran Kalkan têda dixeniqin. Ne Duran Kalkan ne kesekî din heddî xanîne ku destkeftên netewî bide aliyekî bêje ewa mafê Kurdan nîne. Kurdistana Başûr boy ku navenda bizava rizgariye pêwîst e ku ji hemû beşêdinî Kurdistan pêştir azad bibe û em bêjin Başûr azad bû û gav bi gav beşêdin jî azad bibin ber ve Kurdistana mezin e gav bê avitin. Ku azadiya Başûr naxwaze, azadiya Kurdistan naxwaze. Azadiya Kurdistana gewre naxwaze, Kurdistana mezin naxwaze. Bi rastî jî em bêjin Duran Kalkan çi kese ne diyar e. Me bixwe hinek lêpirsin jî li ser kir. Min li derdorê malbata wî xwastin binasin. Lê bi rastî malbata wan li ku ye bi çavî jiyan dikin çi kesin me negişne encamekî. Yani mirovekî li gel Kurd e ya ne li gel Kurd e boî çi nav bizava netewî Kurd e nexuya ye. Ew rastî jî pêwîst em bizanibin. İşte çalekî li Hewlêrê hatî kirin jî yek ji wan çalekiyan e.
راسته چالاکی کرن هر دجی هم بیجن عنصرین ترکیه yani çalaki ki golü xabatkare ki konsolosi Türkiye hatta kuştan legal du kurda o vakam dizanin ku çalaki ki kati xan nebu çalaki ki ber persiyari nebu peviste ku ev rasti biditana pişti rahnadan berfere rahnadan xob dana رخنه برفره رخندان خواب دانه نکو پسنی خواب کرنا بگوتانه چالاکی ها که او چالاکی وکم بیشن نرازی بونه کل دیجی اپراسیونا که ببی اوی داخویانه که بدانه مروفت کانه و معناک بوده ایله وک باو زردال رابه او چالاکی بپارزه و یک چالاکوانی دوی چالاکی دا جه گرتی پسنی وان بده وان پیروز بکه از دویجم کو فلسفه کی غلطه نرینه کی غلطه و حیا نه چالاکی بخوا نه جی ام بیجن چالاکی به رنگی برجوندی کرد خورد نل برجوندی کردن دستکفتین نتوی خورد ناکن لواست دچن باجار عفرینه لعفرین روجاوای کردستان گروپک چکدار پیزیشککی کرد روان دوش بو جهکی ندیا و برن لهمبر سربسبرداناوی بانگا پریان کر جدرک تایبت جناب باجار عفرین جدزگاه آرکر آراگهاند کو گروپک ناس پیزیشکی کردی بناوی کمال جعفر بریا 5 روزان جعفرین روان دو برف جهکی ندیا و برن لگور همان جدره کو گروپا چکدار پیوندی به هفجیناوی رکر و بانگا $3,000 امریکی لهمبر سربسبرداناوی کر جدرا تایبت هر وها دازانین جی کو گروپا چکدار پیوندی جه پاریزگاه ادلبه به هفجیناوی رکر بو لبندوا گری پریه بسر چل آغای دیریکا روجاوای کردستان دو ولاتی هر دو برای هف بن آبون ده انجام ده جیان خواجی دزدان مالپرا فرمیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند که دشما بوری هر دو برا محمد و خالد ده بندوا گنده گری پری ده بن آبون و جیان خواجی دزدان همان مالپره دا دیار کرن که هر دو قربانی خلکی گنده بوسا یه بسر باجارو که تلکو چران بو درباره روشا سوریه جی مولود چاویش شغلو وزیر دروی ترکیه ده کنگرکی روزنامه‌وانی ده لانقره اشکره کرو گوت ده دمکن زیگ داوی آواکرنا کمیته دستوریا سوریه و ورا راگهاندن دکزی لسر قناغا چارەسەریya سیاسی لسوریه کرد. ده چهارشنبه مولود چاویش اوغلو وزیر دروی ترکیه دو کنگرکی روزنامه‌وانی ده راگهاند کو د نزیکترین دم ده و آواکرنا کمیته دستورا سوریه یا پیشا روژه وی وره راگهاندن. د دمال درخستنا کنگرکی روزنامه‌وانی هفبش ده ناوبرا مولود چاویش اوغلو وزیر دروی ترکیه لگل هفشان خو یه نیگارا آگو دینیز را لانقره پایتخت ترکیه اوغلو گوت کو د دمک نزیک ده و آواکرنا کمیته وره اشکره کرن و به فرمی و دست به کار خو بکه. هر وها اوغلو سربار کرو گوت جی کو او ناکو کین کو لسر ناوین اندامین کمیتا دستوری ده هبون به تمامی هات نه چار سره کرن و د دمان هاده کار و دانستاندن لسر پیرا و نافخویه و چاوانیا کاروی کمیته تی کرن. وزیر دروی ترکی دازانین کو دما انجام دانا پیوندیه کی تلیفونی ده لگل هفشان خو وزیر دروی روسی سرگی لاوروف داخواز جه کربو کو او ایریشن کو جعالی رژیم اسد و لسر دورین لباکور سوریه به تایبتی باجار ادلب تینه بیک آنین ورن راوستاندن و گوت کو رژیم اسد به مبس به آوائه که راست ولاتین سیویل لباجار ادلب ارمانج دکه دا کو هجماره کی زیده تر جو قربانیان بکونه انجامان وان ایریشن هوانه ده. هر وها اوغلو دو پیوندیا تلیفونی ده جهفشان خواره تکازی لسر قونغا چرسریا سیاسی لسوریه گر دا کو دزوترین دم ده کریزا سوریه به داوی وره و قونغا نو دست ببکه. اجانسک روسیه لسرزاری برپرسکی روسیه اشکره کرو گوت کو بریاره ده داویه مهاتب اخیده لوت که یکسی آلی نابرا هرسی ولاتین گرنتور روسیه و ترکیه و ایران درباره سوریه ولات ترکیه ورالی درخسته. بالیوز روسی ایرانی دمال درخستنا لوتکه سیالی نابرا هرسی ولاتین گرنتور درباره سوریه اشکره کرد.
Ajansa Ria Novostiya Rûsî li ser zarê balyozê Rosîl Îranê Lêvan Gagarian veguhest ku welatê Rûsyê demal darxistina lotkeya sêalî navbera Îran û Tirkiye û Rûsyê de derbarê Sûriyê destnîşan kiriye. û biryara Serokê Rûsî Vladimir Putin bi her du hevşanên xwe Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan, Serokê Îranê Hesan Ruhanî ra di dawiya meha tebaxê de li Tirkiye biciva. Da gol gel wan dawîn pêşhatên rewşa Sûriyê gengeşe bike. Heman ajansê daxuya kirin ku wezîrên derveyên her sê welatên navûrî Wel Nur Sultan paytexta Kazaxistanê çarçovaya danûstandinên esîtana derbarê Sûriyê de her du rojê 1 û 2 meha tebaxê bicivin. Da ku dosya Sûriyê guftûgo bikin. û pişta wê civîna sêalî navbera Tirkiye û Îran û Rûsya ji bo gengeşekirina rewşa Sûriyê li Tirkiye were encam dan. Beriya çend rojan jî cîgirê wezîrê derveyê Rûsyê Mikhail Bogdanov ji rojnamevanan ra ragihand bû ku tanha demal darxistina lotkeya sêalî li Tirkiye navbera her sê welatên girantor derbarê Sûriyê nehatiye destnîşan kirin. Ji aliyê xwe ve jî Recep Tayyip Erdogan Serokê Tirkiye pêş çend rojan gotibû ku eger heye di dawiya meha tebaxê de li Tirkiye lotkeyeke sêalî were encam dan. Li darxistina lotkeya sêalî navbera Tirkiye û Îran û Rûsyê de derbarê Sûriyê di çarçovaya nêzîkbûna avakirina Komîteya Destûriya Sûrî tê. Ya ku biryara avakirina vê komîteyê di gera 13 ya danûstandinên esîtana de destpêka meha bê were ragihandin û dest bi karê xwe bike. Rejima Esed û Rûsyê de armançkirina bajarê Idlib û Hemayê de berdewam in ya herî dawî jî hejmarek bajar û bajarokê li her du gundewaran li Bakurê Sûriyê armançkirin de encamê de qurbanî ketin. Roj bi roj û balafirên şer yên rejima Esed û Rûsyê êrîşin xwe yên esmanî li ser her du gundewarên Idlib û Hemayê gurtir dike. Ya herî dawî jî hejmarek bajar û bajarokên li bajarê Idlib û Hemayê girine armanc û di encamê de qurbanî ketin. Çalakvanên di nava gundewarê Idlibê de ragihandin ku berbanga îro balafirên şer yên rejîm û Rûsyê bajarê Me'eretün Nu'man û bajarokê Kefrûma li başûrê Idlibê bi tundî bombebaran kirin. Di encamê de pênc welatiyên sivîl canê xwe jê dest dan. Derbarê rewşa bajarê Hemayê û gundewarên wê jî jêderên xwecihî ji nava gundewarê Hemayê eşkere kirin ku hêzên rejîmê bi mûşek avêjan bajarê Kefir Zeyta li Bakurê gundewarê Hemayê armanc kir. Di encamê de hejmarek qurbanî navbera kuştî û birîndarketin serbarê rûdana ziyanên maddî li heman deverê. Heman jê derê da zanîn ku derengiya şebabûrî jî bajarê Latamnê rastî êrîşin tundê ji alê balafirên Rûsî ve hate ku bi 48 êrîşin esmanî ew bajar kira armanc di encamê de ziyanên canî û maddî rûdan. Li aliyekî din jî balafirên şer yên Rûsî û rejîma Esed îro danê sibehê bi çend operasyonên esmanî bajarê El Etarib li rojavayê gundewarê Helebê bombebaran kir. Di encamê de du kes canê xwe jî dest dan û hejmarek kesên din jî birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Çalakvanên di nava gundewarê Helebê ji alî xwe ve ragihandin ku piştî kêmtir ji demijmêrekî ji armançkirina bajarê El Etarib li gundewarê Helebê balafirên şer yên Rûsî gundê El Bewabiye bombebaran kirin. De encamê de sivîlek û du zarok hatin kuştin li gel birîndarbûna hejmarek kesên din ku ji alî tîma berevaniya sivîl ve ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Belê temaşebarên hêja bi vê raportê digihêjin dawiya nûçeyên xwe berîv dawî hatin êcareke din ez ê sernûçeyan bîrawet bînim. Balyozxaneya Amerîka li Tirkiye daxuyaniyeke derbarî seredana James Jeffrey bo Tirkiye belav kir. Bahoz Arda li berpirsyarê PKK destxweşî li pêkînerê êrîşa restoranteke Hewlêrê kir. Biryara di dawiya meha tebaxê de lotkeyeke sêalî navbera Rûsya û Tirkiye û Îran derbarî Sûriye li welatê Tirkiye were lê darxistin. Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye eşkere kir ku di demeke nêzik de wê avakirina Komîteya Destûrî ya Sûriye were ragihandin. Jwara hatin pêşkêşkirin heşat